we wabusa sabi ka fra asem bi obi a pese wotibie den ne be kire se konfu ya me kono hwe oye konfu papa nyesa ni nyuma de di kan ni nyuma okay ne ye ene betina mo wagina so ebra wako obi fie na ebe di kan because appearance no ebetimi a kire na so esanse wonye hunhun ni nti se wa oba me nchen no ni ani nti ebe di kan fa no marketing peti things bi now dey no say nipa me ko ni fie kura no dey na kire se okura hunhun papa ana se ode hunhun ankasa na tifie onye enoma no waduadua no odi moja bi agusu na ye adwuma meti wasem busa na sia sana pese o kire se be dey hunu se we ye komfo papa appearance no kura no batakeria dos ye hu kra papa appearance no kura be kire amini ka ma da sama nyina so nte se bi ka frache akom nye batakari bua metra na se bi o metia na ma hyem ni ka sana metie sa no madududu nka wane no man ebi ne me ho mpe adoro yedigu ye funu mu obi abosuma fa ne da na okura bosum bi age tumi se enye nka wane enye ene batakari ene ya akom okay what asem na se enye batakari nka wa egu ye nsa so ne ya akom na de di kan se me ka se appearance e bia okọ obi ne fie na ho fa suo no ma na waje gina no eden na ade be hunu se we ma me ka se me de di kan konfo bi abekọ nfi no wale buru ma mienu miensa tun papa ntene so sa papa me ka na ka ne pen do ne menti ase no me nya adwen yes me ka no credit atreo konfo bi abekọ ne fie wo se bosuma sane me so na okasa se pepe ni ana no nte ye gbeni bi ana no nte ye se mi na be so onya bosomfo papa enya boso papa mama no nsi wabusa masara me cheche me chara sama do nte ase no ma me kontokwa me mo example bi di kan se me ka fra kona ko fa kola free bia wa na boga betena santimam afe obeko so akasa se na no nte ya kozi awie okono akofa bosuba ko bisini kratia amfrema nti se bi ka fra me kasa se buruni because obi anim se tia amfrema ye beredifo abosoma ade na matia ya yes sir okasa se buruni ana no nte ye isan so temfantimam kra na obi aba so kasa se buruni ba cho me kra ma da samatia se me se forgery ye den ewo mo nipa da seri na mabosom sa ye bodondo no nipa mabosom asa sa no ma no won kirase de nti ya ma o sa example no bosom otikasa bia omo ni se oba me fie na se utie ye na bi atogi kunde ni anase tigare no osane o me so a se bi ka fra onte e bi awala kasa da gomba kasa da gati kasa but se nipa me no ho a obeka kasa no hu kwa na me no se dem pa beti kasa na se e na che se ho mo ye aduma enu nti na otwedi ampo no wono mo akurakura bible ka se nkonkoro ba mo so a e bi nipa ba ko beka kasa na mbe akodi so ate ayede akirase ho no wura me a emfa won se medofo onya igbeni ko fija ba kusa na so be kan be kasa abeti kasa na se se banga katachie no o mienu yo wisifu bangre ni wo de ofi Nigeria no de no onu sane na se bi o kan Yoruba kasa de ote wono onya Yoruba ni bati kasa na o kan se wisifu bangre ba na so pe so o kan be kasa na so kasrem kasa bi opa wo to bati kasa na se enti hia se tegari sane me so a obe kasa se bi kafro esremia ontitwi eno na mi bebi sa ho ho cha popo cha no kan kwara akire momoni na ho ena obi a wo se ya tete na kom oye komfo oye bosomfo wonim adwuma no enye obi a na akwa ya se mo mfra bosom na bosom na kasa na kasa oboa kan kwara akire o e bia woni kura no metre se me hunu wonni communication from no bosom no o me trama konya so a enu ti na oye bosomfo a bosom yi wakonya na ma o ye wakonya ma sa da tana konya no so a bosom no be kasa akire o okay wani no woni bosom no wa apam enti okasa gu aso nipa wura me fie no se bi ka fra sangeji ne afale no madafie no omunyina ya soja for police for omunyina banka da chiro akwa na anse enti on ba bia obi obo ahoma wura me fie wode ahoma na kwa aso maso de okan bi obeka mate ase say enam enti na ahoma ka se 10 times o wani de yes andi abafo wo bi saba me ka se na cho se ono ne de wa ya na 10 times obere bo katachi no what as na se tieti okumu tentene no otu adamfo no good enti wasem nsuma me ena obosom pra bosom here ele blela ve contemporary mura no ono yemfa de nsuma no ko fita bakuno enti hia se ono be sane me so ena me wa chane enti me a me mini cha because me nko fa tia me ena se bi ka fracho akonfo ebro maduma sem kwa ya chia me because ono di fe ka no na te bosom kasa o se ono bosom de communicate enti munya ahwe yi o mo akwa se age se frɛ bosom na mu ba enipa na mabosom sa mo adoma no kasa na konfo ne de wo tena na nimu a ono abetimi ahwe odin aka kyerɛ se ene ne nansa ukọ obi yire ho
eno ne de wo kire o se waduru enye de obeka kire o se o maami bi na ebe fo no nya duru konfo ne de obetimi ahwe hu aka kire o se wa bomu so we eye no kura wonim so bie ni no kura ahai wo de eno no obeka na ahai maami nsan ensimu se makokomfo na ya woso ade no Osom ne baaye no wa hye ebia fugu tutu no de bidie no de accessory ni powder bi asra nani na wa hyeche wo de konti ba bi ato ne ho no de niema gugu ne ho yes ne bia na mo gro na omo gro ana so kwa bi sakeke konfu bema ono so yatete na kom bosuma fa no kunu ade tekasa agese ne bosum be sane ne so no watimi aka wa hinta se ma kire so ba apartment oboa ye tofo eno ne kra no ankanya no nko a o na ebia bosum ne fa se wo ye siremuni se de na wo bubu ka fra mi nwumi na nanom ne yadwuma na ye ne mu ase papa ne hono na wadane ne ketrema na ite se wo kasa te se bosum na o ka fufu na esiremuni a o tichi ti ma kan ko se ka fra mi nwu bosum dwuma ne mu ase na batakali ados na me ka se pa mbapa no mpanimfo ne dodo na achew mi ngu bosum ne mu ase na saa esawe enne ma sabi ka fra che ebi mo nya no ekasati akonfo onya sure say da no ka say yantete wa community na ma hu ni say me na nkosua za ya me ka say yantete ma community say ma nkosua me nana no tabi ohu no oya konfo pani ya no okura na bosumo okay enti ma nkote na obi na azi no o chere say da bi o papa no no hu ade te kasa say de metewa na me so hu ade enti obo me ho ban e no o chere me kwan no kakran me wa nwale mienu mesa obi a wa bile kura tumi bia no na sabi ka fra me fridge ada kosi ada kura no e da ba ko pere metimi ko ba me so mfodro so branda nyama bra abosuma kese ni na enti oba me wa bosum da wa be ko ba kura bia na so na wontimi mfa ho konkowuru asadan enti obetuma kura bosuma asem yire me ye na enum ensia okoda we ncha ochina because bia we bu ni sa na ko fodu no do ni we konfo ntia obokwa konfo no ono kwa na odito papa so ni se me adwuma we oya konfo no ncha se ontimi nya adwuma saa no mani nyina ka na maza ni saa no mana ade ados no obi tena se fridge ada kosi ada na ukoko fu me mede na makwakodo ma na makohwe me mpre kori me nkoko what ma se na se enti wo ye saa no mani nyina be mo se nipa we die me ko no specifically for sika na ye wo ade potia bosom otimi ye ene ne e wo ntimi ye makom bosom memfie me film kwala abre nyina be tsinne de meka ne se adwuma bie no wa sunsum entimi ye nanso ahohom ne doso nti e wadwuma ebia ye den eye ye wo kaase bebre ne nam ka akwa so wati asema se nanso ka yi de fa articulator e de kwa site no so no na adwuma nko na greda no so kodwi kwan so na adwuma nko ye kan nyina bo so be kase ni nyina ye ka na meboa ye wo VIP bus ene wo na dia bebe ye na nam kwa akwan so bia na meboa obia wo na adwuma otimi ede eye nti sunsum de edosun bebre sunsum bie no ama na adwuma nti na sunsum bia wo be bia na ho de ye de akonfo no ase adese ye ya modedo anya no kre papa anya no kre aduro kire bonefo aduro kire odman kuma no kra mo di na chi no so wo so wo di nsu yire se nipa wo di ja kwashi nipa ana meboa wa anya hwehwe ama ono ana bakura mpo se bi kafra omo ano mo kan ya ansi na bo amro na nku no de bi ansi na bo ye bo na se bo na se nuemo yo enti o ka se de ande ne nyame kwa na ne nko kire wudie so na kire se yetimi kum ye ba man nipa nya fa hodie enti se konfo bi so ka se okum ba na be sika se ne no nana what asana se asana me de ka o ne nka se eye de me ka no what ma se dwumadie yi Roma modofo bi na aso masene eye nyankonton heba misro nyankonton heba ne number no eye 0240 163049 0240163049 nyankonton heba de su wo sunsum hawa ebia o de friend na afensi wo sadi kokwadro sronko bi aba kokwadro sronko kokwadro na nya no nko awo mesi eniema ewom ne de mekra ya mentimi nchirem
oba wo pa wo ba wontim ubu nsa emeye obema ne tadwemu ayemre wo chese yeniema bebre timesiro wo de frenya nkonton heba e wo 0246 sorry 0240163049 na wo de how bia say yesunsun mu fam say ya haban na wohia yare bi ne da wo so koda na bia no wo de frɛ no one wo ebetwetwe ehonkomo afei nsusu sisi na share me wigi na signature enso share me atade fefe nana obapa adofo ya na omu pese omu baabi awo nti bomode na kyerɛ madofo na Djekye aso ye no wo adanse 47 asante achim asankare police bearer ne nto aso na ufiri kuma se na oba faka e konkoko so besi 47 ufiri nkrampo tamu nkofodua nkokko ne ade awde faka be sia kokuma se no na ka chen so besi 47 kru na mu na mewo wo frɛ me number 0246014029 obetime nka me number me de ye adwuma no wo frɛ me sa bere wo nyame odi wo frɛ so na ma ye audio fa kɔ me WhatsApp no so de bebu sa me bia me ma muaye me number no fa save me wo WhatsApp link meeting dia ma no adwane ba bia kyerɛkyerɛ ha ma ese nipa ya le wo fie mu ni pese nipa akoso eje ha ma ne di orthodox medication entu yare ase ahaba ne de etu yare ase obroni be da dai entin atu ye no ma to abuo nti me platform e be kyerɛkyerɛ tutu ye hofo ye de kyerɛ da sama se ye nsan kɔ back to ye na nanom so no ye mfa ne die ma ye nsuo ya bosom ne ade no e ho na ye adwuma ne sade wo ne number na na da so 0246014029 na je husu number ara no na Djekye hono ne number no o se 0246014029 frɛ no na de how bia no nana obapa na bosu ene de me wo su me su me ho pa ma ai me pese me hu se aden na se adeseye no eye mo de do na maka se obapa no kwere se bosu mo nse ade bosu ya ade ye pa okay se me ka fa se metie me hu ba bia ntu chima dabi ma so bosu mburu mfie aduana ani o ni asene se na o ya akra ai me ko bia sol dem se dabi me dia ma som bosu mfiri mo frasa me dia be du ba bia me woni no me som dia me hu dia mani hu no man so te na me di hu adanse hu me kasa kyerɛ me di me na mani wo so wati masem na sentime dia so be ka se buroni di buku na we na me nyini me kondem obi dia ba dia me wo no me tumi no ɛno na me gidie wo mu ɛno na kasa kyerɛ me a me gidie enti bosom ne me bibia me giri sɛ ɔdoma nkoma no ɔde ma yɛn sɛ yɛn fam well ade tiro bia no ba na bosom kasa kyerɛ me sɛ nipa ni yale ɔno so ko fa dua we ni we na fasa na ne ho atɔ no na asem de yɛ bɔ wo so wa de ayira me sɛ nsuo de si wo na me hwɛ mu ɛna me hunu sɛ de nipa ha na wo wo me abu oba me de me ya mo se ebe yi na brodi ko fa fon frɛ na se frɛ kusu America ba bi ne hu so bi gina so de technology na me bo se bi ka frɛ before yan sa ne be kai ne akɔ achi ne adie na nanom so ne no na ka achi ne ahwere na ma bebre what you say na say bosom nsade bosom ya de nemum aduro kyere bɔnefo ɛno tell me ma reference say ɛna me fie de me ka ma da samatas obi abu kwasea obi afɔsɛ bu akwan so agye wade wa bo obi hu ka ɛne wɔ so nya ne spec na anya ne size a ɛda me ka no kwa chofa number no na frɛ me aduro kyere bɔnefo obi na awia wade obi na no ade takashi gye wade wadwapade bi wasase obi na atɔ asase ba akwa mani pa bɛsɛ nan ɛna ɔde bum kwasea enkoku yɔnko na ɔno akotua sika ma no bra de ɔno tɔ asase no ne ba face no e ka no kware de akyerɛ da sama bosom nsade bosom bu atentre ne pa ɛno ntina atimi bodua sɛ hwa na wi ama de no akɔkye de wi ade na fu ahye no asɛm de asɛm bi ɔhɔ ade bia me ka sɛ me bisa o menya ayɔ ɔbɛ de waka sɛ bia wade bi na wo me yɔ ba ebia mi wo kunu ana be ma me wo yebe utimi se wo bia boboso pete ai nti wo betra ha na agye dia atena ma ne se be ma ne nso bo dia wo hunu bi papa bi wo ba ma nim eni so betra ye han amodu nso abaje afiri nsam dia se we dia empo achew den na bosom ebe wo se dia no betima ye omra ne hwe de bi sie na se ye se hwinhwuma de ekosoro hwinhwuma de ne ye wo ye no se me de beja bosom na se bia oje mi kun no na oje me yo otena Pentecost aso dem Roma aso dem no e no bi so gina ade na firi ne nsam no ontena ho ne sofo ni wonyo ne sira wale no se be na be ma na tadwaman mu
oba no okwa akodi sa be na chiro no nkwa asore okobi pa be ho ni nyina kra ne wo ekuba o de o tra ho no bi nyi wade mfi se mo ma na ebe sei o wale aboa wale ho ban o ko wale abeya bi se hu se fie na me ko wale mu emu me ma se tra te sei da che te se oba na me kwa ko ware no kura mpo no se bi ta fa che awieye ebe si sei ye ware no se de ye di nyansa ko hospital ko bi sa se eni pa me ni kuta the same cells ebe nya wo ma se bi ka frad o ha bi mamu no hu sai nyansa no na be hwe wo da che ewa ware nim bibi ne ntoche ma na wa yie fi ho abusua bi wa no me wo ho abusua bi wo ha mase afom agya bi mfom so ti betua ne ma ne na no nyina so ka bible kraka enti brana ba dane saade ne fa firo boso mo saade o de woni mu onim aduro kire bonefo onye bone se amno ti oba hema na so nko wie obi mpabo na de ahye ya ni wura pa ya fa ho yesi uti mu fan ya enti amo mo enti boso ni bone boso ko ya wa mo obi a ope visa akwa embassy o atena so de mu fi bebre oba boso no se bo mpa ma nche se ko dwale abawe no e na bi okwan de ma na ma meboa enke ye no kre enti ma me so office se boso mi ya de bone ya ntinka anka boso mu ke mu ye e ba na se de me mo wi university gina na secondary schools na na o mo wa so dem nyina e kreti aboso mu dan e tremu e ba na se me mu nyina esi so dan e je boso mu de shaase se boso mu ya de bone a enti hefo na ba enchen no e bi se wo kwa no tu na esi a aso dan na ewe ni enti hefo na ya na baboso mfie you know no kware na nipa ntimi hu ne enka ntere boso mu saade boso ya de yi ni ma som boso manya yedie ma som boso manya nkwa meti ya matete apansam meti fia me pe me dam pa me so metwika me pe se ma ko school mi ye adwuma ana me boa mi dua efifi ukoko na se bi ka fa de ye be focus mi koko wan ka kra me se koko chen tra na ya hwe ha se o me bo ho ban ona be do se boso so fa boso be ye boso papa no sira de o ye so na wo sum nya me tra so de mu tua tight na so ko tra market ne ntowa de no bi nso ba no be bo mpa na boso bi kwa mani pa no twene be to de o ka chem se wunya me ne me de epe tra wo fo ne be sei because abaje boatum empanifo tinta wanfo bi ya wo ye twins papa ne de papa gu so emfa ho ne de beto gu de so na se ne de wa hit do adofo de so wa sem ba me wo de boso wa ba wo e pese me nipa wo se boso ya de papa enye te se de manfo tu futuro gu nipa ni no okay what you say obi toka ba ko pe ye hira so obi ne kai w mi wo me ba bi ne kai w won kwakọ ha ya enso do kra 23 ne kra no kwa so de esi abro sa ye sto ama na yere enti wo to na be ka kire se boso ya de bona tra na me tia sa brantie no na ye be ye hwehwe na na Djekye akiri kwan ye pese o tia se be hwehwe aposo papa na obomofo no kuma na madi na ni tra te gare dua se no ye wi nam ni nyina ho wo se didi na o chama she ofo mu ma emfa bia ne nkofie emfa bia ne matrimoden ye abuse ni pe ba maso ye behwe me matrimoden enye sika nkoya na yete wo ye so adwuma ni o hwehwe na ye de maw bosom ye adwuma bosom papa ene ne ye adwuma bosom wo sira bosom o ma ne maduane di ene edi na tie yesum kunde o ene de nana ma enkomo ne kura mintimi nka bi wa ya na enye yi abedwan to abosom papa na me kama da samante me sie be wura afofofom me pedom so muntu ni kamra so ye ni ho hu na omo hyebo na omo fam hunja ni ehwe say within the next 6 months why no so be bua sa dia me wo mo ya di we ejira no so mo pesika se bi mu so mu ni sika ebi mu so mu ni hwia na me boa ebi mu se adwuma na nye yi omo mra na ye hwa de omo mra na ye hwe de wo mu what you say na say bosom papa o bosom ye adwuma susum papa obesira bo na for obusuo ni nyina be jana na Djekye ho ni aso ni ehwe de wo mu nana se afene na ekọ ne yi enti omo mra no medware aduro apemfo medwale mo ma emagi aduro nwale no mo nfa ngom man so na abaifo amfa ni boni anhwe mo man so mo da ache oma menyina ma ya korensanfo abeno no tramadol omo ma lesbian ni ai gayfo na me do machi be bo ho ba boso papa fie na ho na be hu se obusum bi o kira baifo omo se boso bi ade boni aya bra ba tra me hwe fa ko me maso fa ko de pa na asa ho brase ana nhira na asa obrempon so esum boso papa o boso o sira madwuma so o sira ni pa boso betma ma do odwan ba ko pe gina ho na wadwuma asai na yeye boso betma je o krama ba ko pe no wagya krama na so no akwa hwe adwuma fi ba bia bro so ye mesi ni carpenter ni o se boso mi ade fon watena so dem fi o atra ho me mpa obi a cho so mra bi fie anyansafo beti anyansafo asna sa na da sama no se bi kafra apapa ma me sebu mu no na ka achi o mo ehunu ye no mahunu no madika no mafamu ye die ni nya de ko nana me de ma me san bi se bi mu ye wo oba bi wo ho no ma
se ebedu sa abrewu se be makura so ohu ni se oye ne yonko be madam Mohammed was oni be mahwa mama Mohammed na ajo ehwa o mo so ofe osuku ye de hwehwe na ke de metimi aka na no me nka nje se trafil me mo akwankyera me na ye me so de bra fo akokọ baako kasa preko baako no fabra untimi nkura fie bia wa de bra ba ebe hi bia ma no atu aka me nyi usika me ntwa tekiti ma me nye sa me fie so many pa me san live burkutu no bia be hu na adwuma ni se aspect kura ba do so na da bi eye hide out okay abusun fie no eye hintabia eye kukuamu ade na ye obi hu do bi be ye obi nti obi asem eti nana apart from say said the amount for jina so dem na ye bu bi ba ye huhu we na tils na gudi panimu ase na camera si so senya zan ene de ma koba asem enya zan hwan na be sa ma o me sa me go bi enu ase ba se wadi da ho pa wa pa na be jina na go jina se senya zan o ena we dwamanfo mu na tirimu ya gu enu ase poto ade so mfie nya sa o mi bi sa say na se si a no apart from say ebia bosom osi oshira bosom no asa akira baifo wase ya bonefo na baifo na wabusua ma mo mpem nkoso wo kire wom tigare fe wo kira baifo kuni wo kira baifo mi kita abosom fo na nkrofo kwakwa bi a omnya baifo ye wan no menya baibo nsamo a se bi ka fra me wi ni panamo dabi me bosom na di me na me di na chi wo na kire me kwan anu ntia me kura bosom a kire na me nya amane bia no okay me dia ho brase na suma ba me tese obi saboso mi ade bone a na makoma ye me ya wo mu na onim ya oka unim ba bia me fia maduru ha nne unim ba bia me di fia maduru ha nne onkwara mko busa ma se hwe abosom no kura abosom a ansimye no amfa no kware bia ansom bosom no de na adwen ye adwuma abosom suman nsonso ne wo mu ana nsonso ne bia enim eye twikasa what I say bia do foul bia ni nyina it goes into asunsun noma what you say nsunsun bia enim asetena etesen bosuma asetena ed papa edofo edo bosuma asetena ed se wo do enim me ni adamfo oba na abema ma bosu na me bibia wo yi me yire ere me mafiri wa me si me ni adamfo what you say ma bosu na me bibia okay because me sum wo mo na ni nyina no kware mo bosom no di nkomo te se onua nipa otufu te se onua nipa ono be kire se ne sole ko na se si spirit na ho me me gina me den me to no me den mate ho kasa ho me na tv me mo france o kasa me te bosom ba in a form of nipa bi e ma wo no wo apam utimi hu no bosom da ne ho adi enya bosom bia no yi no osane obi me oba hu sa me bosom sa na me grow ne bia ya ma ne bia fa hye na se obi aba me fie bi sem na me se mon ko fra bosom nsi me so ansa upia me hu de ha me ka kire wo yes me wo bosom o kasa kire yem frɛ no bra be so hwe obosom pra bosom hye no me se bra na be so hwe obosom pra bosom hye no bra na be so hwe se wo ba na ale se ko tu pala gumu se ko bo me dondom buru kire za ma te bosom ka boa me ka no kra kire wo yem fa sa na da na me fie o na mpese bi se wo puta na bisa se say omo asetena mu no omo living to say bia me sorry ye bia me dware me didi my days me ku adwuma me ye say no sunsum no omo ase kokromoti ontimi san no bopo man nyi abrabom da nti omo ne nso so no omo wo ya omo ye sa living that na me pese me omo ye te se ni platform ne mo nya hohum nyina na ware spiritual omo wo mate se de se bika fra kunde kura na yiri geri ya wone ma e wo ma spiritual na wo ka ma na makai ebre bi bibisa na me ne konfo bi twetwe nkomo se ya e na me bisa o ye se obobo abosom ni bidi obobo di se we yiri ni we ba ni nya sa e no ye se we ba abrewa ne ba ni abrewa ne na me bisa ne se na mi de minim se na me se mo ko Bible ni mu Bible na broni ni fa ho na broni no okura spirit na ono e de na adwetwe Bible na enya no se woto abofo bi bai o mbe wale e be wu giant ni ade enya sa no kan mi bisa ne se na e ye den abosun no owo yes me still am se o me wale ni pada se ni bosun me wale wa to no won ti da me ka to se sa ankwase ase no ma so fo ni bi to se sunsun wale no na omu epie ne ma no oh minim sare mi de no
What's what? Minim sani biano. Ana dia men condemn. Minim sani bia the kingdom nko. All this while the minim say bia so ka say bia na kingdom ko me dofo. Me politi ni padwene. Me yentwa so. Bia na kingdom bi owo mu no. Sa na ne honhom e wo no. E produce. Okay, say ne ba pani di mosi. And I say bia sa abosom no. That is how he produce on mususu no. E produce o ma. But me best me ko two. Me ntimi nyimi bosoma deja engu abonten. Me kan kwa oyi papa. Yes, sunsun bia wo ne partner. E wo ne nkwala edi nachi. Ebi wo kwa ye kama na obosumu na nye te se sedika flow. Bosumu an yira anyem no awo batu ho. But yem fa se bia tega akutamia. Obetuma ka jo se bia bosumu ye wo hai kofa no me some. To say the sedika flow, do take crowd bra nguma so. Or one chidom. No betumi akobo hini. Very good because bosumu ka se kune transia. Ohia banka tachi, ohia geria, ohia wango. Okay. What I say? I know it says papa no kofa obada bi timi ni susu we in terms of David. So because of bosom be walu onipa da send ni da ya trust him. Unipa ho fi we oroba den. Wote. Na bosom kwa ya hwe ma bosom sane omoso no. Ya hwe se do mote o fa ofiri nkwalase e fi kan ho no na suma atimi no tra. Me wo fa bi no ye komfo. Mfonti amoa. Ena ofiri mu enti ye call ne eyie na se da ho na omugro no ena komfo oyo ba obegina manim no se wo ho efe papa me ware wate wo ba papa ni na ase wo wo akiri bi no hu mi no bai sabre ne na me maame suma no e ba na so no kasa anya sa se wo na so sa o na kasa jama mi suma bi an walo ni papa se mi si tai tai kan me se sa agro no mu hu na bonten me se agbo aya baigro enti me maame ba hwe woni bibi owo boase woni bibi hwe se ni papa so mu hu akomo ahu o de nyabotare dakubi mesre na ma pon se de bosubo sane me so bi na wa hwe bosumo ba with mission purpose o bosumo me di agro entu ko bi aso mu di agro na bosumo me se baigro ye wo se de bon twene microphone di agro na amo akura ho fi bi do mu di bosumo ba na bosumo be ye na djuma so be come message papa de a kire ne mma afere be just na wo ni pa wo se bi ka fra obi abo mu amo bosumo do eren na me ke say bosumo nya de bo se de nipa ka ho asem no mame me mame penny ma Mary owo boase braha be concept no ma na o say fa won sem fufu otimi ye de ka sata me wo ha ka ma odi makopa da gure ni so na be se nipa na de gure ni so na me mame no ko se sapa da gure ni na mo de drum no ke kan se aya baigro akomko kantwa ho enti am no sa no me de sa na sa bre me ya kola enti ma kire mu na oba de de enti no se wo be ware me papa fato nte na o mo ka kire me se o tibusum di no me se ni pamra se no ne ye bema enti sa bema no na anka nipa betimi anya anka nipa e benya wale anka se bi ka fe nipa benya wale se o ware me na se da bia me tena na me de oba ba kwa example konfo ye bi onyo ba onikunu bosu na ne da ne nyem no wa ana no ne kunu etie Manita mechiawa Anita hotel men kan bi enkan obi o pate bye men kan bi enkan obi Anita hotel ra mama Anita mechiawa pa kofi ohonne mechia no unnim dia meka unma konfo ye ka konfo e ma ma wo bobra unma bosonfo yan kasentia ye mu bi o ha na ne ye hu se ye beka me nipa hu se ye wo papa e den e wo ho enye omo ehye batakali tito ne ye sikadro ye wani na be fere force bio na me pe double money na lotto number no obeku de me ka kire wo ni omo frɛ wo sa so matra ka lotto number ne double money da ene fa na pesika na me yes ara me finu me fie o eni bosu maka nyansafo ntie obekɔ ni pa koso abu akɔ ni pa koso mu enka bosu ho bosu mo mfa 10 million wo mfa so dane 100 million de amount e ya za bosun bie no ko bi shop enka ne na yi magica na nkwatia ekɔ sankofo shop na ya ko bi shop asa bi kafra wa baje te gaade akoto so obetimi do bayi akakuro akɔ sankwase asem na magician no kwa da so he bi o na che adofo wa kira kwan ma kira kwan na me telephone number good TV do so no o pe so hwe na Djekye kira kwan a 0246 014029 de metima ka che telephone me number na da so do hwe ba chi kwan no fe mo fe me amekire ba bi o o fresh abira won timi nyame on de onye odu o WhatsApp na ne how bi e da ne so nka do offer be number don save o WhatsApp a me se o WhatsApp platform o fra na na fa me join group me ma o link no adwene
ye kyerɛkyerɛ ye pese ye de tete amamre no ye tu ye nuanum youth na eba ne fo no mu bu nsuo omu di nsuo ni omu di ahemfo ne mpanefo ni ne ye tradition e koso ye adwuma ene kwaya na ye nananom nyansafo jato wo se kwaya we de nkomu duada se de be ye nananom samanfo ne ahoho ba adwuma eno kora de nyansa boa ma sabio ye timi gire nuampo no ena ahemfo sikafo difo ni bi omo adom nsam ye didin kora atwa to agu ebe de ne nya papa de o ka se de ntina wiase na esei ene eni agina yempo enso kare ko komu ne wa gina ye ne ye kwaya na nam kora hye da de to se kwaya de komu duada asembesi ye nkomu ye adwuma kora wom ene te sei Satam na sa how ne amane ekom ne ho yare basa no mahunu ne ho Kristo som ya dada ya dwen ene me se amanfo ntumika na omfo mo meja bosom papa no o metwa dan no so mewura dan ketua binim na omfo obusu amra o do pese o do ma na beja ka bra be ya bisa se de na memfa ntumachi se kotokuro na bofo busa fa no sa ba no busa fa na hwa ade sa fe ne be kwa wi o ba se sika de akọ hospital up and down wana ya akọ se mba o folder na se mba o health insurance mba bi eni bi mi dware ma duro me de papa na kan ma na waka haban ya semidi ye nko mesrew eye abrantie na ofre ye se etwere wato jem na nka wo kokun ho no mesrew wadaro ma still awo mai wa frɛ me ama me ye sebra na me am so won san fa nko na office ye challenge e na wo true ye enti bra na me fa wonko ye wie program na frɛ me e wo 0244 521652 na bra fisa se wo ya che wadaro ma nana o papa waka haban na eye yare ya ye bosu ye or they say autistic, you say autism. Kala no mo kwala no aya na se wo mo ayesa. Ono wa busa ma se busa se nsuo ma no nsuo ma yare pon kan sa se nsuo be ba kafra na ko hwe nsuo papa da be fa kire ye oba se be ma no no sa na ya ka kire ko hia nya ma bra na hwe na ko hia ko bire ko hia supan ya ko hia so ya agima me do papa bi me pese me mani pa hunu ni pa me yo de wonim na amanfo tro no mo keka no ya ko hia na hwe ya ko hwe na san pa na ka che o na wo ba yale ya kwa nso na be ma afro na ade sra no to ka che nso no be ma yale ba omo hwehwe omo cells mu ansa no mo ne mema ko hia da wo ma mo jabi wo ha ensese hia be ko fa yale abrew omo hwehwe omo nu kasa no mate mi dani paso no bi ato aduro wo yafunu fia baifo timi ye wo saa enye nsuo ma enye bosoma de fe papa metia me yefoke man o ka sa bosom fa de fon me ba so ho fe omo nim ngoma so bosom ma de papa bosom ma de fon omo tia so dem no omo na wo saa tantane ye no enti se wo ye se onko bola so wako kafra wako fa ne ye hunhun wade no me wo ho adwene e wo ho ahaban a metimi boa ye twetwe especially wa akwala wontimi nante ne kwan se enko bi nkan je se koja akwala ne kwa kokunu wo ho die ni pasare se mutrim kana bra afena na kire mo kwan no ye hunhun wade de a kura ni tumi pa ko sia ka ho ne ya ko si nsu adu toro bi di kan no ye ja akwala na so obi awidi sem we na ye de nti no mo se ye de ne to ho na akra no omo kotete ba bia ye se wadane oni se hwan na ara no ma video ara no ma video ama akra ni free efun ba so mpe wo bi free wo se wo mpe o enti suman no nso na ade na so mpe no koma no ofa de aseye no aye ni okọ polish no na obi o ba ne nsem na minya ba na ode akohira no aye ni ye etam so wo ba bi sa afare bra kire so ye be ma na afro keke na so wo de asi wo bi enti na be bu sa me ho asem yes me me anto ade ensai wo me nsem ade ensai wo me nsem de mi ntimi nye no eye condemn ade na enom no sa o de ba na me se ntimi nya ha hu ko sika mo ni bia bi no ma no ni so enya no na edi nkomo yi eno na ya mutimi de wo ba kwa jai o na wa senya no me se nkyere wa me sere pa da bi wa hu bi ade bi adanse eno tina abeka ye wo mo ba no mo sa ye se me mo de o papa na ma me pieto keke ye de yama ne ma na watena nya no na oka no ene se no na mpese mi kire mu edo na oka na ba no ma so de tetre makre bia enjimi kaka no hu aduro da o mu nimo
munnim na tinia ma bi sei ene sen bosom papa no a mo se enye no omo fa nkogu aso dem no mo so Jesus no mo twene ma no na no ho nso ne nhwe omo fa nkogu no mo ne nhwe sami de ne ya de bone ana meboa me wo de na akodi bone ukoye obi ade bone ma nipa no odome wono kra ma ye ne yi okoto no twi so nzu afa so so onye uku no so wo dane wo na we ru fi se wo ye wo den ti otim dane wo nipa a wo furu ye mba no onye wo na ade koto so hu so ye wo mo video me to adasam ne nipa hu se sanete atrosem ne san nkofo ne san se nke che wo mo because okum nipa kwabro chire ko se san nkofo ne to mo bu enti se ebia akola no wedi sen a papa oni bi wo betimede aha na aboso mentra monte en set standard e ma me ho se metiano bi se obi yare twe no atoje mu a ontimi nsane ala nyesa na no krade obi o se obe mewu a efri enfie ewu person enfie so a entimi oh mama metie radio me TV na me se we enti sa enu na me bi se enti obi enfie bi okon enfie wa ha na no beba enti nkwala na omo ni standard ama bibi o se obe run fie ho a na tumi be kire se eye we opiafo okay asem no ebi a wanyini na enso de teacher man kasa na ama teacher man kra wo obi a ti ase o man ti ase ebu an nsare do mpene ye wadu a ye twetwe nipa o ye wonu bran ye wide sense osiem emma enya botre e wo bro na obi ba mia mi kai tenase eja kola ne twesere so eja kola ne ho adwuma o unimu ana unim na say oye ade ense o bensem o otefom ebu akwa wantimi anwea wantimi anyina ho be so hwe keke menka bibia wo de obi be frɛ o sa bia omra na ye nso nhwe se ye sunsumu ade akwa sa bika frɛ obi na adome ye fo na ye pachew ye kwosere jaman ka kwala no ye innocent ne ma me na bi ofum won papa no fo akwa na ma ne me fasa ya wo so obi di ba age se wudi kan e consult bi sa na kire de o ha ne ba ye bi biensi kwa ene na mafo aba ne kwase abuo azaye ohun asem no scientifically na me kan scientifically no enu tina mo so wo mo de a mo de fan fidiem de den e de ye no ni obi sa ho I think say about 2 years ago woman bi ba me nchen e tell because bibie ni ho enye moja na mpa o ka che na ti o kan no kweda me be ma no ye si no ho nti se koso kura anyim biu a ye ma be wu nyina be de e be sa usu nya sana ko divorce na nkonko pale ba ma fo ne ngwale atena ho eso odonti what ya sana se enti sunsum adwuma meye e ba ne sana se hono ma ba na sama ho odin betimi a meka cho sa haban betimi ade aye adwuma no atrentinti no ne yebobɔ na poso ne wo ne yede twetwe no all the time eye ma ne yede eyi eho betimi na ntiam na eye petema na nsu ne wa bra ye hwade what ya sana se yare kra de ya na me ya chen bibia yare de me wa na me ya chen bibia ene de odofo enkomo no chese na wunya bobo somso ana chese o ma wo nka bi ene waje nkomo ni nyina afiri mama mi hu de me nka papa ni bi unim de ntia na tesa unim de ntia na tesa nana bosom ya de pawo mema bosom ashira da sama wo ye adofo kwan ye tiefo ya hwefo ekwan na wo mo so abadwumadie ni so sebe ya obi fi se bre no akakre obi sanfa bosom ye nyina no sa enti no ubetimi afre number no ewo 020 306 1153 020 306 1153 ana say 0246 014029 now so far ohaw wabisade eto na nanim owo ha se obeyiwa no Jumedie eye nyankonton heba ena asoyasene Sara ena signature enso share matade ena sisi enso wokono ehyiayem eye total filling station echi hope ono so share me wig fe nana papa yedu echi kwan atu eja number 0246 wadaroma kuti ombra omo nsemusa hello caller hello Mema wakwa aba medo.
Yo, na na. Hello. Me pacho meet you. Hello. Miss Rel. So fra ya entie hu wo afidie nim. Wo de wo fra ya ne memi mom twetwe nkomo twe hu free wo TV set ne ho. Sebe ya ebetimi eti wasem no. Hello, caller. Hello. Yes, my dear. Akwa. Pepa choi kasana neti. Hello. Odo for koso frɛ ene yan homa ne de wunim sesa ena etie o de koso frɛ empo se wantimi amfrɛ kra na se yesori a o de frɛ nana e wo 0246 014029 na fa sem bi se bi ate Hello. Good evening, Papa. Adumo now so hot yeah. Okay. Hello. Hello. Me bacha where you? Yo. Hello, next caller. Nana. Papa. O say nyamishra. Eso me dá na se. Para informação enxergar mama. É. Para informação enxergar mama. Sabe obia. Hello, next caller. Hello. Good evening. Good evening, Papa. Hello. Me pacho meetie. Pacho also kase free he. Don't go a chance. Yo. Pacho, Yo, na Joso. No. Ngomana. Ashabna okano. Asa ba na matre. Niso kwande so obet mo biawe. Ghana for na azan for na ETT so yam. Kwande so obet mabwa. Kira asabana no kanyesa azan for na mo so Ghana pano o mo haji. So ku kwande ni papa biawe. Obet ni na no mo da ETT na baso. Dabia ta asabana no mo bukan o TV so. O ba won ka ko parinsa. The obet mo bwa to say ni nanti ida mitani ya obet mo bwa ni pana. Láti ìgbésíà ìjẹsẹ̀lú kwano lọ́nà tán ìpàdé sọ obet mo bwa ẹgbẹ́ à ọ̀hún sọ bẹ́yà mẹ́. Me pacho mate. Lèbí Yo, Nana be you one. Hello, next caller. Hello, Pacho, good evening. Good evening, Papa. Mo kasa fi àhọ́. Yo. Mo Pacho mi problem ṣe ana mo ho otu ya mi ya bebe ẹnu sọ na na be ti wa bo mi ana. Yo, Nana be you one. Why? Pacho. Yo, me that say. Nana. Papa. What say? Azafo na dos. Asema waka ne die. Unim se no kretro do na waka no ka no kre. Na azafo na dos nti den na wobetimi. Enkwama ho de nti papa. Eno e binti na betna educate wo mo no. Na toda ka kire obi kura se double. Hello. Nana wadaroma. Hello, caller. Good evening, Papa. Yo, Nana. Papa. To asoma me. O tufo no kura no. De ni panato na soma na yesi ebide pocket no dry na ntwema na ho eni ho. Yo. Hello, caller. Hello. Me pacho meet you. Azan for to ma ni se mo ho ni different. Also is landing this car. No.
iska namsa ni dawa de tiri de nyama blem ni seni iska ni seni se ya se sini namsa ni de ni de tiri no cre e di aso da so ene enya ni se wo ken ni na e di aso pa yo yate yes azanfo na doso hello next caller went me anyina so nana papa hello caller hello wadaro ma metie wo azanfo na doso nti yo me pa show yem fa fofore hello caller hello yes my dear me pa show metie wo hello nana papa azafo ne de hia nkrofo pa nsa mo de we nkwa o kan de say o mu a papa no ho sister ni London fo ye de me de me kasa fa bosonfo mu me mfa ho se me ka no kore se ebi mu ye sa no ma no akonfo papa ni nyi o mo ho ni pa hu abeboa benifo wo mu o me de me kura de me swa o bebe what you say na say nanso de me hu na ego so mu asema ano na meka hello caller hello yes my dear hello good evening papa hello me pacho kan ntem na ye bre ne yaso I can na ka na look at the time and I am time. Those who do the but the jam say when you are to be doing you should be. Okay. Hello. Me pacho meet you. I am to be doing you should be. It's in a day. We are done. I give you a new plan to be I will let you a new plan to be mate yo nana be ma ba ko no o ka se ne honam o se ne hu timi ye ne ya na chese wontimi kura anya hwe de metima ka o de on freme se ye hwehwe na se bia ba bi o won nye bia metima kire ne dua onfa na onua na ye mfa mpunu no ye punu ne wia na no so no ebetimi aba se eye bibi se de o ka se bi wa na ye wadu to bi ho ya tesa bi wa ne ho hyehye no bi okra wontimi na osoni ha na ya osoni ha na ya wadu to bi etesa okay eno ye mfrema mu ade ayetimi ku ani na chese se de forma yetro chese bibia bibi betimi abate ho ohun ye obi ahikro timi to aduro ani anya ne se oken wo koso chen obi kro tante meka se nipa be bom ho ban ne wanya na afiwe mu no me de me se sata na onte tayi kune konfo ni din na anto tega konfo ni din onte kire konfo ni din me se wo de bra na fa ho be tatu ba tan na sebi kafra osira na obo ban no fa ho be ja ewuwo yare me han ne bebre no ho no ma fa kase na yesusu no ma atamfo omo mani bre ye nkoso entina me se enipa ade ehia pa ye ahobambo ahobambo enfani agro na adibisa acha bosu ba ko ko bisa de ma o ma wase afa agbenu ka fa bisa be ye bisa ma o what I say ukura bisa ka bisa de den ekoso den ebesi bosu ebe wura mu bibi wo yese se me ne mabusu ne ye den de na yese se ye di na otwe mu o etoda obi kura de bibi asum afidie uko bisa de na acha na otwe hwe no wan di bayre hwe no wan ni brode na ayi wa firi sa amane nim sa wa musa na utra kwade a obi de 20 pesos be gu adwuma obi de be sefa keke be gu adwuma obi ahoro na se agu bayere so ama okunu adi age ukuru bo wade ho ban na kwakire bone koso wiase maka na kware de akire me wodi amana di kura me so wodi de be sei no amana tene ni so na so wadi kan di na me se me de be sei na sa dro bi twa dro bi ayo fo chine yo e bi de me se ade ansei wo me nsem
ade na te said den ekro na atu e na o se ni da so asa de bra enye tan e betete am na yeye wadwuma na ekofom kura ho udi sika bibiri na sha ase bra be jira adwuma no e bia me ye hairdresser me pamade me se bra be jira adwuma no e se to ba wo ye sofu na members ma wo pesika e na ati asore onye nyame mfrɛ o tumi bia mfa bra no be o meji to me mbo bra me ma obi yen chibi nso achi ye mmoboto nto achi na se bia me ameche ye fa se bia meche bayre wo kwan ho ba bo adwuma no ban ni nsa so ma ho butia ne wo de hyem mu amon e ton bra e se ma enya de boni o ye wo de be fre dom ma o wi sie ne pie o fie bie no wi sie mpie me de minim se adwuma ho ban ye shops ni ade ni se bra ye be si ade no ofom bra ye wa mane etimi di odwan gina ho ye a said ka fra aboa ne wo no adwuma ekoso transport business na wo ye e na enkofom e na wo ka amfe kira ne mfe bra me nkyere obibi bosom ho wana se bosom ni ho wana se bosom ni ho wana se tumi ni ho mi bunia mi use doma machine mi bunia e no ka de etuma ehu pa no because nua ni bi ho man panifo di so ebi okura na ahonho matran e enti obi o yesa nyuma ni bia be bo ho ban wa pa nua okura doma machine sarman be bo ho ban mo twi excavators ni ade e di dwin sase so ni ade no mo mra na mo bo mo ban yes wo asem na ho na wo asem ye bre no ayebe mo fa we tira kwan na jeti ase no e wo adanse 47 okay asante achim ha ya dwaso kwantempon ko eye nkokko ni mu a na me wo main road no ho wo de fa me number na frɛ me 0246 01 4029 wotimi send a message e wo WhatsApp na wagya me o problem na ho no fa to ma me ma ho mu aye na problem bia ne safoa e wo bosomfie ho na si problem bia safoa e wo abosomfie enti frɛ no e wo 0246 01 4029 na oma wo problem no ne safoa e say afe no e kwa na wie yo bronya de emu nsem eye bebre ti hwehwe nana e wo adanse 47 na kobo wo ho ban oni wabusua ho ban enti ye beka ka na akonya nkwanhie o na wo de okokra amonka ho na bibi ni asobo akotoko beka soro sanity eti hwehwe nana e wo adanse 47 wo de ore fi afre na tran no bi mfanya sacrifice man business yes sir ene de ojeja ho a obi ni moja na wo do be ye sacrifice enti no ensese o makwan ma no 20 frɛ nana e wo 0246 01 4029 jumedie eye nyankonton heba e na eso yase nana ka bibi kitu bi e fa nyankonton heba ho nyankonton mamen bana so chira no we tase bia me kan fa no chira da sana wate mate odofo me da wase se o jemre e hweye adomdom ye na e da o china nso ye besan ahia bi Continue na betu susura bo ba no wa betu chia me eye na Djekye obo na me na sunsun ahonsem di ene na no so me ho di tase me di kire o ye ka te ko keka se ahaba bia ye du